Nalazite se na Smederevskoj jeseni u dvorištu Udruženja žena selo Veselo Vodanj. Ove godine žene nastupaju same u okviru manifestacije i mislim da smo se dobro organizovali jer ima dosta muškaraca bez obzira da li je tu mesna zajednica ili ne. Svi smo mi mesna zajednica i svi smo meštani tog jednog sela. Selo se nalazi na brdovitom delu, prvenstveno se ljudi bave proizvodnjom voća, proizvoda od voća, transportom prema Rusiji. Najkvalitetnije voće koje se proizvode jeste na teritoriji Vodnja i zato imamo dosta kupaca. Sad kako prolazimo sa trgovinom, to zavisi od nas sami kakvi smo i mi trgovci. Selo datira od 1800 i neke godine, znači polovinom 19. veka su se ljudi doselili u Vodanj, negde sa rudničkog dela. Selo ima školu u kojoj je sve manje đaka i da nije đaka koji dolaze iz susednog sela u starije razrede, bilo bi nas dosta malo. Oko 2000 ljudi pod spiskovima živi u Vodnju, međutim od tih 2000 negde oko 600 ljudi je u inostranstvu, tako da nas ima mnogo, mnogo malo. Crkva se izgradila, to je gradio jedan čovek koji potiče iz Vodnja i svim silama se trudi da ta crkva preraste u manastir. I mislim da je u skorije vreme i nešto odrađeno sa manastirom Tumane, nekakav ugovor. Nekoliko ljudi je dalo svoje plačeve da se proširi porta i da se tu napravi manastir. I to će biti ženski manastir. Mislim da je to lep podvig za jedno selo. To će biti jedini manastir u Šumadijskom, u stvari u Smederevskoj opštini. U školi imamo negde oko 200-250 đaka. Svake godine ih je sve manje. Ove godine je upisano 8 prvaka. Iduće godine imamo 2. Tako da koliko god mi imamo po 2-3 dece, sve manje i manje dece jer se ljudi iseljavaju iz sela. Mnogo ljudi odlaze u inostranstvo. Beograd je blizu i tamo mnogo ljudi ode, tako da će Vodanj na kraju biti mesto za vikende ili nešto slično. Udruženje žena postoji više godina unazad, ali pošto je tranzicija u Srbiji, pošto sve mora da ide po PES-u i da je sve regularno i validno, mi smo se registrovali pre 2 godine i mi smo sada registrovano udruženje žena koje komunicira sa svim udruženjima na teritoriji Srbije. Imamo dosta kontakata i sa nekim udruženjima naših žena koje su u inostranstvu i koje nam na neki način pomažu u svemu tome. To je udruženje koje radi na humanitarnoj osnovi i imamo dosta naših humanitarnih akcija. Znači, sav novac koji se prikupi od raznoraznih prodaja, akcija, mi proizvodimo i kolače, i zimnicu, to se trudimo da sve ode u humanitarne svrhe. Pored toga što mi plaćamo svoje dažbine kao i svako preduzeće koje je registrovano, svoje obaveze izmirimo pa onda kome šta možemo to i dodelimo. Ove godine smo prvacima napravili paketiće sa školskom opremom za početak, za prvi razred i mislim da su deca dobila bar nešto. Do sada kažu da niko ništa nije davao školi.